Assalamu alaikum. Дагы бир жолу урматтуу көрүүчүлөр, бул экинчи чыгарылышыбыз. Бүгүнкү күнү 25 март 2021 жыл. Жаңы Ош Ноокат жолунда жайгашкан, оң Ноокатты көздөй бара жатканда оң кол тарапта жайгашкан бул Жапалак мал базары. Жапалак мал базарына кирген мал жандыктарын баарын бир видео кылып чыгарып берейин сиздерге. 20 мүнөт же 30 мүнөткө барышы мүмкүн. Мынакей жаш торпоктордон баштайлы. Жаш торпоктордон баштап саан уйларды жана ошондой эле батса гана букаларды тартып кетебиз. Торпокторду алдыңызбы экен? Канчадан алдыңыз ушуну? 24 миңден ургаш торпокторду алыптыр. Sen jönөтүсүндө алды, Мына эне баланы канчадан алдыңыз экен? Эне балан. Эне бала 61 миң. Торпок эркек. 61 миң. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр. Эжекебиздин өзүн тартпай торпокторун тартып коюн, а? Канчадан экен баасы? Торпоктор 28 28 миңден. Мына ушундай. Баа болду, ургачы. 25ке жетпей туруп. 25-тин тегерегинде баа болду. Бирок бербей атат экен. Жакшы. Азыр мына торпоктор тизилип турат ушул жерде. Ушуларды тартып кетейин мен. Менимче бир адамдыкы. Бул жерде баары ургач экен, а? Ургач торпоктор. Мына караңыздар. Мындай айтып кетпейли, мына кичинесинен чоңуна карап айтып кетпейли, а? Булар пайдасызмы буга? Сиз тартылбайсыз? Өзү болду. 25. Насıl 28? 35 ekö. 37. Мына 42 миң, урматтуу көрүүчүлөр. Көрдүңүздөр. Баарынын кемдери бар. Баалар болдубу? Жакшы сурайлы, кызык сурайлы экен. Мындай ушундай. Торпокто таза. Булар дыйканчылыкпы? Bir ay murun alındı. Бир ай мурун алынган. Алды сатты кыласызбы сиз? Бул бүгүн сатылып кетеби базарда? Телефон менен айтыштын кереги жокпу же айтып коеюнбу? Айтыңчы. 550 менен 60 88 83. 60 88 83 номерине байланышка чыгыңыздар. Эгер мына ушундай ургач торпоктор эгер сиздерге жаккан болсо, кызыксаңыздар, звонок кылыңыздар. Жеп ичишине өтө жакшы, 100% гарантия берет экен. Мына ушундай. Бааларын сиздер көрдүңүздөр, уктуңуздар. Мына ошо ала торпокторду да тартып кетели. Булар ургачлар экен. Ургач торпоктор экен. Канча экен баасы? 45 миңден. Булар уже бир жашарга толду, же бир жашардан өттү, а? Жазда. Мына жазга бир жашардан өтүптүр. Канча жашар болуп калды ошондо? 2 жашарбы? 1 жарым жашар. Мына ушундай. Баа болду мына берки ала. Канча? 40 миңге баа келди, бирок бербептир. Биз улантайлы тартууну, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр мына торпоктун баасын билейинчи гана. Мына ушул торпок. Кары торпоктун ден соолугу жакшы элеби? Канча экен баасы? 30 миң кем бар. Баа болду? Баа болду экен пока. 30 миң кем бар, ургач торпок. Мынакей. Караны 45 миң депсиз, а? Беркиче, сарысы. 32 миң. Мен сиздерге кунажындарды, торпокторду аралаштырып тартып кете берейин. Мына торпок канча болду экен агам? 32 миң. Ургач торпок. Bunun 32 миң. Boka, sen kayakot körtasın. Yok, ötkürler ençik alayın. Boka, ençik alıp koyun. Бул бука окшойт, а? Канча экен баасы? 50 миң сом. Жашы кандай bunun жазга? Бирге толу элек ба? 50 миң. Баа болду?
43 ming so'radi. Erkek turpoqlar yoqqa o'tib keleli bir sira. Seniki 45 mi? 35 ming. Erkek mi? Urg'achi u. Urg'achi 35 ming so'm. Tak, buna erkek turpoqni bilaylik chiqan hozir. Qancha ekan buna turpoq? Oqsoqol. Qancha ekan bahası? 40 ming so'm kem var, erkek turpoq. 40 ming so'm. Bu Universal Bazarı degan YouTube kanalı. Tak, buna turpoqlar erkek mi kam? Erkek. Eko'teng erkek ekan. Ana hazır. Artqı görünüşlerini gösterip keteyim sizlerge. Bular qancha yil turpoqlar? Je, bir shara to'lib qoldi bu. Bo'laga? Qancha ushlarning bahsi? 30 mingdan kam var erkek turpoqlar. 30 mingdan kam var. Ba oldu? Yemi girding ha? Nake? Siznikicha? 33'ten kam var. Berkisi qancha ba oldu? Mına kiçinesi. Sizden hazır geldiniz. Жақсы. Егер сіздер ушундай турпокторго кызыккан болсоңуздар, алып жайлоого берип турган убак келди. Мына ушул турпокторго 30дун мунаны эгер сураса, эгер мына ушуну баасын билейчи, ушуну 25ке береби. 25'e gelse veresin mi lan şunu? Ha? Vermeysin be. 20 kaçaga veresin onda? Bazar bilet ha? 25'e vermeyetke durmakta görüşler bundan turpoqtu. Buna şul erkek turpoqtordu da bir görsetip keteyim sizlerge. Kaç ekan uşların bahsi? Qanchadan kerak? 46 ming. Narxı kichkinasicha? 35 mi? Ya şu bukaların bahası kaç eken? Topalanıldı canatan beri. Kaçıdan? 60 mingden kara bukalar. Ekici şaraplar ha? Bir yarım şarın tegereginde bukalar 60 mingden deydi. Buna şey erkek turpoqtu 31 mingden aldınız mı? Al, o 31 ming 250'den tura geliptir. Eğer sizler 31 ming 32 mingden tegereginde akça jыйнаган bolsaňızlar, mına şu turpoqtарды alsaňızlar bolat. Жайлоого koy bergeni. Mına ak kunajından başlaylı. Kunajındарды da görsetip keteyim bir sira sizlerge. Tak. Mına şu ak kunajın bası jaşı kançta ekan mınan? Kunajın tuğam tuğam emas bu kadar. Ah. Baktınız mı özünüz? Aldınız mı? Egasi başqa. Ha, esi başqa. Bası kançta dedi? 55 ming. Qaralarçı? Ular 50. Adamlar bile tartışıp kaldılar. 52 ming. Adamları görünmedi etko. Buna qara qancha ekan sizniki? Qara 50 kam var. 50 ming kemi var. Adamlar menen qo'shib tartish kerak o'zi negizi bozorda o'shomiz meni qiziqtirroq bo'ladi. Adamlarning shimlarini tartib yura berbaychi. Buna oq bo oldu ekan. Egasi shaqi. Siznikichi bo oldu? Yo'q, Qanday bugun bozor dim ba? Aluvchi ozmi? aluvchi bilmayman, men kelib kutib o'tiramiz kelsa. Sotamiz-da. Жақсы, базарыңызды берсін біз. Тартымды улантайлы. Мына құнажынды білейлі қазір. Қанша екен мына басы? Сарын. 45 мың. Бірінші шар құнажын 45 мың. Biraz кішінара құнажындарды да тартып кетейлі. Сілерді қанша екен? Нарқы чоңдары. 35-40 екен тегерегінде құнажындар. Мыналар 30 мың екен. Жақсы. Sizdeki çeken?
Bunajının bası. 45 ming so'm. Qancha jashar bu? 1,5 jashar, 2 jashar deb qo'yaylik jazg'a, 2 jashar. 2 jashar bo'lsa kerak. Biz 10 minut bo'yi sizlarga bunajындарды жана ушундай эркек ургачы жаш торпокторду көрсөтүүнүн аракетин кылдык. Эми саандарга дагы өтөбүз, ушул эле чыгарылышка батырабыз буйрса. Bunajындар канча экен акам? 40 миңден кеми бар. Булар кысыр, а? Булар качпаса керек. Ооба. Айтты эле дедим. Универсал базары деген. Универсал базары. Кары бери карап коңчу. Kança ekan unajının bası? 55. Bağ oldu mu? Kançaya geldi? 46,5'ga. Boz mu kısır mı? Boz. Esini aytın arasında boz. 55 mingga bağ geliptir, biroq bermeptir. Mına şul birinci. Mına birinci balası okşayt ha? Birincisi. Torpoq erkek eken. Azır şunun bağısını bileylikçi. Kança eken bağısı? 80 ming so'm. 80 ming so'm. Qancha litr suti bor ekan akam? Sutni qanday berar ekan? Qancha litr? 4-5 litr, 80 ming so'm. Bağ oldu-mu? Qanchaga berib edingiz? 70. 70 ga bağısı geldi, biroq bermeptir. Torpoq erkek ekan. Эми мына шу саан үйдө тартып кетели. Бул биринчи баласы окшойт, а? Бул биринчи баласы. Мына ушундай. Канча литр сүтү бар экен? Сүттү канча литр берет? Канча? 2 литр сүтү бар экен. Сүтү азыраак. Канча экен баасы? 70 миң сом. Мына ушундай. Bağ oldu mu ken? Bağ oldu mu? Bağ oldu mu? Kaçağa geldi? Hazır mına san uyda tartып keteli. Torpoq urgaçı bunun. Qari mına san uydu bir aytып ketсеңиz, qançanчы balası bu? 5-chi balası. Qancha litr sütü var? Sağır geç 10. Torpoq urgaç ekan, ha? Qancha ekan bağısı? 75 kan. Qancha? 75 ming kemi var. Bağ oldu? 65 ga geldi. Bermediniz. Жақсы. Bazarыңызды берсин, жақсы сатып алың. Мына ушул жерге bir өтө bir породасы азыр билебиз. Өтө чоң үй кирген. Бул менимче боз окшойт, менимче. Боз окшойт, а? Кысырбы? Багуда турган экен да. Багуда турган экен. Бул породада үй, чоң үй. Мынакей. Так, bunun bağısı kaç ekan? 100 ming so'm. 100 ming so'm. Bağ oldu mu? 85 mingga bağısı geldi, biroq bermeptir. Qanchani tuğan ekan bu kadar? 3'tü tuğan ekan, ha? Torpoqlari da ötө cho'ng bolobу? Torpoq eğer tika turib tuğsa o'lib qo'yib tushkidari. Biyikligini qarasangiz. Жатып турат тең. Жақсы. Ошол жерде өтө чоң үй турат, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр арты көрүнүштөрүнөн бир көрсөтүп кетейин сиздерге. Torpoq ургач экен. Канча экен баасы? 110 миң сом кем бар torpoq ургачы. Баа болду? Канчага келди? 92 миңге баасы келди, бирок бербептир. Саан уйларды болушу тартып кетейин. Бу эне бала канча болду экен? 90 миң сом. Канча болду баасы? Канчага келди? Канчага келди?
82 baası geldi. Berbeptir. Dağı. Mına şu жерде өте bir süttü саны турат. Азыр. Канчаны туган экен ака бул үй? 4-тү туган экен, буга дери. Жакшы. Торпогу ургачы эркекпи? Ургач экен. Торпогу ургачы. Так. Канча болду бунун баасы? 105 бербеди. Канчалык түрүстү бар эле? Bir sağanda 7-8 beredi. Саар кеч 15 деп коюң онда. Саар кеч 15 же 10 деп коелу, а? 14-15ке барат экен. 105ке бербедиңиз. Канча дедиңиз өзүңүз? 120 миң деп. Негизи сүттүү уйлар кымбат болот экен, урматтуу көрүүчүлөр, базар ичинде. Азыр сиздерге ушул эле уйдун, ушул уйдун бойлору бир, ушуну да салыштырып кетейин. Так, канчанчы баласы экен ака бул? 5-ci balası eкен. Bul 4-cü, bul 5-ci. Al salıştırabız. Tak. Kançancı balası bul? 5-ci. 5-ci balası. Koy oturun, koy oturun. Dur kal. Da erkekçe. Bunun torpağı erkek burgaçı var. Karı. Erkek. Kança eken balası? 80 milyon eken var. Neke? Kança litre sütü var? 5 litre sütü var. Neke? Gördüğünüzler, salıştırıp görüңүздөр. Süttü uy kımbat durat. Boyu mına şu uy menen bir değil. Mına şunu bileyli hazır. Bunun sütü tamışladık. Tak. Karı bir bir qarap qo'ying ham. Qanchанчы balası ekan bu? 4-cü balası. Qancha litre sütü var ekan? Sarkeç bir 15 litre de koyla, sarkeç. Sarkeç be? Sarkeç bir 12 litre manake. Real ne aytdı? Bersen çıkıyor. Torpa urgaç erkek. Erkek torpa menen. Qanchaga berbedingiz? 106 mingge berbeptir manake. 120 ming dep atыр өзү. Так. Aldыңыздар be? Qanchaga? 110 ming boldu. Torpa erkek. Oho. Жақсы. Жақсы алыптыр. Бул жерде дагы бир желиндүү бир уй турат. Азыр bunun дагы баасын билип кетели. Так, торпа ургач эркек. Ургач экен. Канчанчы баласы экен бул? 3-cü баласы. Сүтүн караңыздар. Менимче желиндүү. Сүттүү уй. Канча литр сүтү бар экен акам? 10 литр сүтү бар экен. Sarkeç 10 litre. Sarkeç 10 litre sütü var ekan. Qancha boldu bası? 87.500 berbeptir. Özünüz qancha 100 dediniz be? 90 ming kemi var. Neke? Kemi suragan ken berbepsiz go. Keminde ele suragan ken berbepsiz go deyim. 95'te turgan. Hazır 87'ge gelse beresem gayra. Neke? Так, мына ушул жерде дагы бир bunun торп баласы эркек, чоң экен. Канча болду ушунун баасы? 130 ming kam var. 130 ming сом кем бар. Баа болдубу? Канчага келди? 115 миңге баасы келди, бирок бербептир. Энеси ургачы экен? Неме? Боз экен? Кысыр экен. Ушундай сөздөн адашып да турабыз, урматтуу көрүүчүлөр, энеси ургач экенби деп. Кысыр экен, мынакей. Мына ак үй кимден экен, сары үй? Ээси жок экен. Мына ошо эки үйдүн бааларын билип кетели азыр. Канчанчы балдар экен бул акам? 4-5-чилер. 4-5-чи ургач окшойт, торпого. Ургачы. Мына ошо кара канча болду экен баасы? Канча дедиңиз? Канчага бербей атасыз? 80'den berişti. 80'den berişti, бербей атасыз? Жок. Мына дагы өтө сындуу экен. Бул дагы 4-cü баласыбы? Bunun dagы торпого ургач экен, а? Мынакей. Бул сүттүү уйлар экен, а? Эгер желиндерин толтурган болсо 10 литрден сүтү бар экен. Мынакей.
Бүгін сатылып кетеді, а? Телефон номерді айтыштың керегі жоқ, а? Жоқ. Базарыңызды берсін онда? Бар. Универсал базары біздікі. Так. Мына ойлар кімден? Сізден бе? Қанша бұлардың басы? Арғы 138 баласы. О, азыр ғана баласы ғана. Алдында тұрады ке. Азыр бұның балдарын тартабыз. Қанша литр сүті бар бұның? Балдарынан сыртқа 2-3 литр бар. Балдарына жеткіріп берсе дағы бұл егіз музаулы екен мінеке. Бірі еркек, бірі ұрғачы. Так, бұның басын 100 қанша дедіңіз? 130 мың сом деді мінеке. Егіз туады екен. Бұл дайым егіз туады. Же бұйыл да туды бұл? Бұйыл туып тұр, а? Бұйыл мал қымбатшылықта жақсы болып тұр сізге. Так. Бұнаның баласы жоқ бұл? Бұл кечкірақ боз. Бұл боз үй екен. Боз үйдің басын біліп кетейлі сіздерге. Қанша бұның басы? 90 мың деп. 90 мың сом, ұрматты көрішілер мінеке. Бұл дағы егіз туғайы? Бұның 2 бала туған, ішінде 3-ші баласы. Бұл екінші, үшінші туады, үшіншіні туады екен азыр туса, жақшы. Мына шындай. Біз 21 минут бойы сіздерге мал жандықтардың бағаларын қолдан келішінше біліп шықтық. Так. Менен каналы. Бұл универсал базары деген канал екен. Сіздікі қанша екен басы, ені балдар? 100 мың. Торпа ұрғач екен, а? Ба oldu? Қаншаға келді? Бауыл екен беке. Егер бауылса, нашыл қысыр ұй. Кімден екен? Елері жоқ екен, егер болса басын біле өтмекпіз. Тартып қойырыз мұндай. Алдағың олбайды, бұл жерде жалаң көрдіңіздер. Шул ұйлар алынған. Сынды ұйлар базар ішінден бірінші алынады. Бауыда тұрған ұйлар. Азыр алдын өтіп тартам азыр. Мұна ой кімден екен, а? Bu bana bizden. Мұна әм сізден бе? Yok, bu ev nokat. Kılas Rusya. Қанша қалды ұшында? Onun iyi sotulat be. Қанша екен басы? 130 bin. 130 мың. Торпағы еркек ұрғатшы? Erkek. Торпағын бір көрсетіп қойын сіздерге. Бұл торпағы менен 130 мың бе? Yok, acaba bırak ama maldan kına değil. Ya 170 milyon. Торпағы менен бе? Аңгүс торпағы мінеке. Торпағы менен 170 мың. Өзі сіздің телефон номеріңіз жариялаш керек та, постоянно мұшында сынды ұйлар сатасыз да. Айтайым номерді. Телефон номеріңізді айтайым бе? Айтыңшы. 74 менен 31 91 38 номеріне байланыш ашыңыздар. Бұл акебіз постоянно мына шындай сынду Россиядан келген уйлар сатады. Ушу менен алды сатты кылат. Егер кызыккан болсоңуздар, мына ушул уйгадағы звонок кылыңыздар. Мына канча экен бул? 110 bin. 110 мың сом. Боз экен, а бул? Боз экен. 110 мың сом. Ушул телефонго чалса табат сиз дагы, а? Мынеке. Hazır içine gireyim kan çıkıyor. Бул уюңуз канча? Мына баласы, а? 4 litre olpa var. Канча күндүк? 14 мың торпа. 14 litreden süt veriyor. 14 litrден сүт берди. Бул сементалбы? Simental. Сементал. Бунун баасы канча экен? Bunun bağısı 130 diyor. 130 мың сом. Торпогу менен торпогу ургач экен. Азыркы айткан телефон номерге байланышка чыксаңыздар болот. Биз мына ушу менен жыйынтыктады, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер Ош Ноокат жолуна жайгашкан Жапалак мал базарын көрдүңүздөр. Биз бүгүн 25 март 2021 жыл Жапалак мал базарына кирген мал жандыктардын баарын бааларын билип бердик.